Plesalo se, pivalo se, ma bilo je savršeno. Spontano smo išli svi. I jedva bi čekala kad će 8. mart, da opet idem gore. Opet sutra, ali samo godine su činile svoje. S obzirom i na godine sad, vrlo rado. Tako će ove godine ako bude, barem do doma. Početkom 70-ih Slovenski planinarski savez organizirao uspon na Triglav, gdje su Slovenke išle gore isto tako organizirano. Tako je negdje došla ideja da se proba uspon 100 žena na vrh Mosora. Planinarski HPD Mosor je bio nositelj. 74. je bio prvi uspon, ja sam bio na tom prvom usponu i prvi 10-ak, poslije u Preskoku sam bio još nekoliko. Pamtim taj prvi uspon kao mali broj je bilo žena, prvi 2-3 uspona, koliko sjećam, bili su, svi zajedno su završavali gore se vršila evidencija na Visokom stupu. Došla sam do Visokog stupa, potpisala se gore, bilo mi super. I onda poslije su se dijelile se priznanja, pismena priznanja, vrlo ukusan bio lijepi amblem i tako je to. Kad se malo počelo to 4. 5. uspon malo bilo masovnije, onda se već moralo razmišljati pošto se to povećavalo 100, 200, 300, onda su se gorska služba i planinarski vodiči uključili u organizaciju. I bilo je normalno da mi u tim akcijama sudjelujemo i osiguravamo stazu. I drugo ništa, to je naš zadatak. Iz gorske službe je bio Lukinović i pokojni Bučan, što je poginja nakimala. Ali se nije dozvolilo ići bez onog pravih cipela. Trebalo je organizirati, pored organizacije čaja i dole na domu, trebalo je organizirati stazu, organizirati gore evidenciju. Kontrolna tačka bila bi električnog stupa iznad gornjeg Sitna na Okuci. Ostale grupe su bile kod Gajne, gori na vrhu, ispod Istarske Glavice. Jer su se uglavnom u povratku dešavale, ako je bila neka nesreća, dešavala se uglavnom u povratku. Slobodna Dalmacija pisala o tome. Preko novina, prijateljstva nekih poznanika, tako me to povuklo taj dan. Onda je jedno vrijeme bilo aktualno ko je najstarija sudionica uspona, sudionica, ona je bila proglašena, pa onda se pojavila bakica, dosta je, to se moralo kontrolirati koja je najstarija, pa onda koja je najstarija i najmlađa, pa onda su počeli mlade, pa na kraju su bebe na leđima očeva i mama penjali se gore da bi došli i tako da je to bilo poprimilo jednu dosta masovnu manifestaciju. Onda je poslije toga uvele se značke. Prva godina bronza, 5 godina srebro, a 10 godina zlato. Ali ti si mora tu doći i po snigu, i po vitru, i po kiši. Tu je sad opet pojavio se novi problem da se neko šverca, pa recimo ženska u Splitu da prijavi svojoj knjižicu, da je prijavi gore na Mostoru, da se računa 6., 7., 8. uspon. Onda je bila strožija kontrola, je bila gore na vrhu, tako da se tu napravio jedan pir, lijevak koji je osiguran i tu je bila grupa ozbiljnih planinara koji su vodili evidenciju, čestitali. Evo, sjećam se jedne anegdote koja je nezaboravna, on je bio u organizaciji dodjeljivanja medalje, a Đurđa je bila jedna od sudionica, njegova supruga. Tamo je bila grupa ovih malo planinara koji su malo više volili tu da budu u toj komisiji gore. Normalno da se čestitalo neko rukovanjima, a neko se izljubio. Kolega Zvonko je bio sav crven od ruža ženski, on je svima čestitam, on je bio ko tetrijep i na kraju kad jedanput se okrene, žena ispred njega. Žena vadi bočicu rakije, daje mu i kaže ajmo umiti se. I on se umije, obriše i onda kaže sad možeš da mi čestitaš kad se oprao taj silnik sa sebe ruža usne od ti pusti žena koje si izljubio, koje su tebe izljubila. I tako da je bio smijeh opće okolo. Tako da je bilo. I tako je to krenulo, broj se povećavao. Jedne godine je bilo oko 1500 žena. Više se nije moglo ići od doma preko Šipačke do Visokog stupa, nego se morala pred kružna staza. Jer to je puno lakše.
jer kad nekoliko hiljada ljudi se penje, jer neko je brži, neko je sporiji, gore se malo zadržavalo. To je bilo fascinantno, pustih autobusa od Donjeg Sitna pa do Gornjeg Sitna, parkiranih sa svih strana, iz Bosne i Hercegovine, dolazile ekipe iz Slovenije, s njima bila razmjena, pa je bilo oko 1500 žena. Jedne godine se krug skoro zatvorio. Jedna grupa žena tek se spremala da penje, a druga grupa žena je dolazila od pravca Gajne za završenim usponom, evidentirano sve skupa. Da je tad bilo dron, to snimiti, to je bilo za povijest veliki događaj, jer je to bio skoro krug na Mosoru, uspon svih sretnih, veselih žena koje se popele na vrh. 1981. To je bila jedna dobra klapa. Bilo nas je 10-ak, bilo je zanimljivo, bilo je hladno, bilo je snijega. Kad smo se silazili sa Biskova stupa, pomagali su nam gorska služba. Šatolaci su bili vojna lica, bili su vrlo aktivni planinari, čak sam vidio i njihove planinarske knjižice, oni su obilazili vrhove po Austriji, po Dolomitima. Da bi se tu veza konop, vojska bi vezala konop i ti si se onda držao za konop i spustao se tamo gdje je bilo ono litice, gdje je onaj put bija, gdje je bilo opasno da te ne baci, da te ne, gdje je klizavo bilo. Bilo isto sniga kad smo išli, ali sam stukla prste, palce kad sam se vraćala. Prelom bedrene kosti, to se desilo u povratku ispod Istarske Glavice i pozvali smo ekipu sa doma da uzme unesrećenu i da je prenese do stanice i dalje u Sitnu. A kiša nije smetala, puno ima sjeli normalno zaštitu kabanicu, ali najgore je kad je puvalo i snijeg pada ili kad je klizavo, to je bilo opasno. Ali sve se to je vojska priskakala, to je sve to bilo organizirano. Nekako sam u toj ulozi guštala uvijek jer i kao članica Gorske bi došla u ispomoć organizatorima i vodičima i bilo je uvijek stvari lipo vidjeti žene koje se okupe s namjerom da pohode to našem prekrasnoj planini, da se popnu na vrh, da se podruže taj dan, da nekako obilježe taj svoj dan. Prve godine se s nama penjao pokojni Vicko Krstulović i pokojna Milka Babović. To je bio baš neopisiv doživljaj. Ja sam tu bila kao nova, ali oni su već se svi poznavali malo više. Tukli smo se malo snijegom, jer inače snijeg je za nas rijetkost. Je li vi lipo u društvu? Je, društvo je društvo. Bila je najbolja marenda koju smo nosili, dijelili smo. To su dani koji se ne zaboravljaju. Čak smo poslije se spustili do Dugopolja, na govor ti svi moji planinara. Baš su me povukli da ide. Ono mlad, puletan, penjali smo se brzo, ali onda nakon toga po 10 dana upala mišića i svega. Onda tek shvatiš da se moraš polako penjati sigurno. Interesantno je i napomenuti da nije bilo, vremenski uvjeti su bili, pa je nekad bilo snijega, nekad je bilo kiše. To nije smetalo, žene su pjevale, pogotovo u onim predatnim usponima. Čula se pjesma. To se samo pivalo i smijalo. Ali to je bilo veselje, to je bilo ludilo. Ludilo. Poboljšavalo atmosferu uspona. Dole je se kuhao čaj, masovno, pa i fažol i ostalo sve. Ne znam se dijelilo, neka se ja mislim dijelilo, a čaja je bilo, uvijek je bilo čaja, na obilato, na domu. Kuha se fažol obavezno, nikad ne možeš više dobiti taj fažol ni pojesti ga, nikad više. Tako da je bila nezaboravna atmosfera. Nije niko se žalio, to je ono čudo, to bi ja se zaplakala. To je bilo divota, to je druženje bilo kad ne možeš zamisliti. Kako je uspon postao sve popularniji i sve masovniji, u goste su nam pored ostalog, pored Slavonije, pored društava iz Bosne dolazile i planinarke Slovenije. Ostala suradnja između slovenske planinarke i naše planinarke, tako da su Slovenke bile ugošćene ovdje, prave komandosce iz našeg HPD Split, Mosor, one su i išle na taj uspon u Triglav. U Sloveniji 100 žensk na vrh Triglava i odavde iz Splita 3 puta sam vodio naše ekipe, čini mi se njih 4, na vrh Triglava i to je nekako bila naša poveznica. Jer Triglav je zahtjevniji
i tu je bio ponos naš gore da se sa našom zastavom, našeg planinarskog društva, da se penjale na vrh Triglava. Družilo, svi su se družili, niko nikoga nije pitao, niko se nije odagao, niko nikoga. A plesalo se, pivalo se, ba bilo je savršeno. Do 1991. godine bio je zadnji uspon, poslije toga zbog opće situacije 1992. do 1998. godine nije bilo uspona, da bi poslije toga jedna kritička masa se pojavila planinara koji su željeli da obnove i obnovio se taj uspon. Od ove godine izgleda da će to biti za Međunarodni dan žena, tamo uspon na vrhove Mosora, 4 vrha Mosora, što je jako dobra ideja. I to je lipo da mladi ovo malo, da potičemo malo mladi, da oni nastave. Pozivam vas sve da se ne odvažite, nego da napravite prvi korak, jer jednom kad stupite na bilo Mosora, na greben i kad vidite tu divotu i druženje koje ćete gore imati, sigurno ćete doći još ko zna koliko puta. Koji će doći na Mosor, na bilo koji od vrhova ili bilo koji dio Mosora koji je svaki za sebe predivan, da u stvari borave u toj prirodi, da pokupe od te prirode mir, a da ništa u toj prirodi ne ostane. To je bilo jedinstveno, prelijepo bilo je, već proljeće i narcisa su bile livade pune narcisa. To je jedna rijetkost, bila sam na više planine, ali tu sam vidjela nešto najljepše. Priroda je život, priroda je najveće bogatstvo za zdravlje, to kažem. Išla sam na Mosora lani, išla sam lipo polako sama, da. To te vabi, to taj zrak, valjda to društvo, to, valjda je to. Znači 90 godina će mi biti u 10. mjesec. Tako će ove godine ako bude, barem do doma. I ja mislim tako, to mi je volja, a kako će biti, ja ne znam, koliko ću moći, ja nemam, a želja mi je i volju imam.